Aha egusua ya emergency Ghana TV eso memo bibia akwaba ene ye story ya nsaka no eyawe hosem ya mame ede nasem abeda MFK ewo Lawson TV na nasem yi eyawe hosem so ye befa ne sa na nasem odi abane se oni bema atena for 9 good years bema no etwinedi bema no akofo ba fufro na intiremu no anu ehye esanse bema no oba fufo na bema na akofa no eye ne ex nti yebekọ ni akwa akotie emu ntiremu esanse mintimi enkaninia nti ye nchese yebekọ ni akwa akohwe video na edi aba subscribe na like na for comment so ebe comment section na share so edi ma afufo ye nkọ na nkohwe video no yeba na edi bibia atwa Pacho nyame adombo ye fro sen Pacho me di fosti oba pa fosti anopa de na de onam me pacho anopa de boko ase mi kun na ni mi di nsem bi oni mi di ni ntema de bia suni areho nko na mi di ti me se me de ba na kama bo na maka bia ma me Pacho ma sem nya ne se mi share branch bi 2012 ene ebo bo aye ho anti 2016 ene e ware ye nti na me wo Kumasi ase ba ono de no wa Accra ase ena me kokan ho wa Accra nti edidimu a yentam ye kama nti me fan se 2018 ena menyem ye ko hospital ye si menya e topic ena omuyem operation nti omuyem operation we ambusa doctor ne se nti chances be na me wo se metimi a wo se agi se maye IVF nti minimi kunkasa ne emboaboa ye ho for IVF ye boaboa ye ho a nti mi fan se 2021 ena ni fiera aba e ware ye no ba Kumasi ena me so na me anti ba akwa ewu ye krom na me kwa yi afi obaya ni suba me ka sense me ni nyina na ye adu opomade ena me so me pomade ntini ye wa boso kan afi obaya ni suba sisa kra se me ni nyina na kwa adwuma bom afi bewi achi no okoja me na me so me ko ye pon a na de obe na se de o ye nyina kire se mini kan na obe ba na medical obe fi akoso nko a madwo afi me so tia neti madwo hu anti ni course ye mo ye nyina na me hu se na me so before then odi kan aka again ho asem achem gen e friend madwo a na omu nyina wa tonso monako enti mi hwe ni course o nyanye sese ye gen na wa behunu wo Kumasi a wone no ye course enti sen me friend nua bi bo na manese kojo suban asesa na seni enti wona ni nua nso ebe ka kire me se maadwoa na enokre se omo wedding no mu nyina ko bi mo maami ko bi ma gen ne ba omo nchen e mo maami kra pam gen se won ko na nye na omo enyeska ena wo beba omo nchen na no oso omo niska ntina o twe ni hu furu omo ho timi nua ne kan sa kina mtene na enokre se menene dakra wotimi boge ni din edi ebeye ntokwa ma me no kasi ye ba ya woni ne da oboge ni din sese modam paso na na se mudi empaso agro no emre bi menene da ho na mti so obo ma aju mi na mi o moge ni din chem de na ni kozo ye nyina o moge ndi ba emre mi ne de ne da ho sa na o de ma aju ano obo pitiri sorry anajo no nese na osuma aju aho dae o osuma sese no wa be doge no kra ma mi wo Kumasi ayen ware kra papi ya anye shopping amre mi wo Kumasi ada ba Sunday bi a oba Kumasi ye yusuka enti okram so okọ Kumasi na me ko te window mi hwe na wakoyi enoma wo car ni boot ese wa ye shopping eni ama ben provisions wow bibia bi wo me ka se na ge na wo enti nese nkwara nso no ma ye den oni girl no na awo ananse obi girl na ko wo ama me tie se wo wo ye no anye yi no asan ba back to ma no papa fie ananse okoye na amfa no asan ba nti me yiri that day sambe wa me fufro we fro sen Pacho fosti oba aye no ade awaye no mani nye okura to bi ma me
Tonyum ni bizonim to. Madwa that day sambe wa me. For si oba aye no ade awa ye no mani nye wo kra. Na oba one na tena atwempena. Etimi ekokwowo one na jayo. Ekokwowo. Emo no mbom na ye shopping. We de ne hu so no de ne ma ne koma no. Oh ma miss me ono ano say me na minim se girl na wo bo mo na ka chem se girl ba ni brother ti ni brother na so na ka kire say shopping na hu ye me ba shopping no me be say me hu ni pa wo ma hu say shopping no ono de koma no me de brother na ka chem say ono de shop me later na me bo mama na say wa shopping aye dey akoma girl no e na me pese me hu kwan afa so hu say girl no de shopping ne koma no me fa cho ono ano de koma no just speculation. What do I do? Me say by the ma me hu ni say me ntwa wa no ye issue ni bae no me kan no mu nyini say woni ma adwa na ye den twem plenty ye wo mimi entawaton ba mimi jabo so kan kwa na me ye adwuma wo fie enti mne bi wa mafie na me hu say no wa mafie ni de be ge na ye den aba akra ama mpampa me faka ekọ omuye store wo baby ane brother fie wonte aduru adwumra eho na oye de okọ timi kwa na ga ne wo store ho ampampa ma enya semkito ma me de abufu ne akomashi bodua ubo girl ni dua sesen se obema wusi ahia no wompe na se ne de wahu se wa ye yie dia afi de wo babak na me de anto aye den eje no de ma mi bodua se no mu nyini se eye ma adra no ne ne ye den twem because ye ba kumasi ye be kan o ma mi anim ne mi papa anim o se nya ma adra bia no ne ne ye den e wo ho no enti that day na man san kofie me san fa VIP ba kumasi se na me ko bo ne ma mi amane se ni se na ye den esinti won fre kwadwo no onye den na ma mi ne si mi nkofie no obe frem na manaba kojo ba ya mpampa ye ko hia wo yesi ba bi di feye ase ampa na ma adwa na ba wono o ma mi aba na no de me ya ne se ye kwa no ma ka che na se ono ne kunu na me ma beje no ma adwa kunu na wo momu abeje ma beje sa no mo ka che na no wo ehonum ena so kan den me de na me wo kan be ma na ye ho ade ma wa ye me ho ade aye me wedding aye me bibi mo sinsan krata yan sinsan wo court ma nko court anko sinsan okay ena ma adwa ne be kire se onu na eye ni kunu onu na me na ma beje ena wo wa ba beje no ene ye dan ni dua ni nyina ye de wie na me be na papa se enye hwe so obe ware girl na me nye de me de me nko na me hwe ni ebesi na me san call back to Accra se entokwa na ne de ama me de aba ha titiro kra ni se August ni mu me kwa so me ba me da ho na mti so oye call ena call na mo si ni pani si wa ase no ne nko timi ye na mu se no land ayato ayesi de du lent ne ho no ni ge ne ye de ko ba na before then edu weekends our mafie working days ni se omu a ebi ona wo ma eti ma me friend brother ba ko bona mane se they say edu weekends ebi ona kwadwo ba store no awon san mafie obafie agite bi abe Monday ti mi ni ba bi kra ese oye den oko enti ofre again na mu se no ene be wanya oba afufuro bi ye den e wa Accra si eti wono ko en be wana watana me so me dress ene me di omo achi ene omo call land me call na me fa taxi dropping ene me hu se what get ni timoto achi na se nya ma adwoa no e oba afufuro a wo mo abetwam chese wasan to new catch me patron ane enti me yam ka che driver so onyonya driver ni anya de ngina na okwa na so de anya fa me ko na me sie na nante call land no so enti me kwa na ye ni woman bi opposite eno se na de ofa kwadwo ba ha kwa ni na de na afi na aba na msi a eye msempi enti me kan instance ade na msi me hu so odi moto eni oba bi tie chi ni na ba ha se eno se onu kran kokko busanse ofa kwadwo na wife on ya gewe bai wantimi anye de emusa ne hwe ena msi land ameme ne naton woni osi oni mini land bia ne eden bia cheba watimi de me yonko ba atena moto so aba ha se ne instance de na ekoso na mso de wanye de wontwa so echire me ba ne ma ba be chirichi na me ba timi kofie no ma moho wa man ka hwe ankere no ti ehihye mi mu ato September nim ye ba be si September ma na ode ntokwa bae se ase obia di hwinhwinhwin timi mi kra na me kobusan se de ekoso ofia na mani nji se ye mienu nyina na tifia ha obia ye ne ope
yes ana e ma adwuma me ye kra mintimi nye obi frem kra so de adwuma ebremi a mintimi kaso on fa adwuma me to me enko ka asem ne yenhu se me na me ko me baby no so be ko ne baby na infant asenye den me ka asa na osuso mu de be wo otwa bo me anamsia wo de me no wa japade ye nchem na obi infant wo se japade be na obi wo dana misi ne me menti na misi na wo wo ino abepe japade sana be ma na ka kire o na msia woni mini dance na mo me yonku ba de watam na si moto so e de ne call land wo so wan ka kire o wan afra wo na msi me na me site wo na me won number me di mani gen wo ya me describe atare na ehye ni atare na ehye gen ni ya ni gen ti konru awa bo nyina me describe a kire o wo so mi wo di matemu a se edade ni de was utu ekra na wo ye desperate wo force ne be ware me enam me wa me shop a me adwuma ene wo ana wusu adwuma o brother ho no wana na ye desperate so ope obi aware no afi enam se me ma ye desperate na me pe ware na wo sna ekom na edo na wo ye de o de be ware mo se me ka sa se na pusu no wo so kra na me no da kra na ensa gu masintina wo yare kra wo huntina huntimi nwoye enam zikojo wo bo hudua wo de masi bedi matem akwa me yonko ba na time oso no da ensa begu ne be ma ho no waka kire se bia oba yare bi wo huntima ye treat that day na me kan again na sem se wuni mi ni dance ba me yonko ba de watam na si moto so e ko kire ne dan that day no kan sa sem ne kire me eti me kwa adwuma mu no me su sa na me friend ne brother Penny bona mane se ni se na kwadwo se mi si land ne so a o de sika betwitwa mi se ni se na ne brands na kwadwo kra de ne ha no won se oba de woni be ma wo ho na se sebe yare de enya de ye small girl bi o obi atimi yare be ma timi yare oba atimi yare nti oba pa woni be ma ne te wonom no wan kan kire odakuru bia da se ebia me ne wo da me be ma mu hyehye me enso agu me be ma ho nti ye ntwiti ye ho wan ka bi da kan kire me da to se na anu ya no be ka kire me se me ho abọ me usna me no first fa no ne me da ne nsan egu mase that day no be ka kire ye na ma ware mfie sen this year ya agest be se me mfie dodo a ma ware ya ware 9 years ni no afi ya wakwakwahia ne x no afi no wahu se wone wo da insansan agugugu ne be ma ho na wan kasa yare wo ho me first fa na white mi shia no fofo na white wo me so sat mi shia nde na mi ase na me mfa mpna biada na ye virgin na me nya virgin so na me no obi ba no wa break pen okay eche na me ne ye nti me ye na mka chen se white ye de om so mi treat a na nkonti eche no ono a me kwa aka no ono a ne me call drugstore ekoto edro nti me hu se ye edro bi a me no ma this sad discharge ne ye de every me nti na me ja se edro no nom by through de ema biem minya sa na se wo ka kire ne se eja be ma ya emema ni bi wo ho no mama yenya machio kakra se wo ba reveal ni secret kakra bi kire wo a edu ntokwa bi na mu use against womo sa na ma ni bi nsote be ma reveal ni secret a wono oba na ekope no de ekeka kananim se oba ka kire se be ma me wo white me wo de pua o de pu na waboa na ma na pedro no oni ni nyaaya na udidi na tem wono ankasa complaining say white ni nti wono da wo bra na one complaining kire me da na wo ho asem no nso awo so say wo yare nti na wo ngo adam worry awo mai ye worry na me ka say wo didi matem say me wunti na me papa mo chichire me de ne ma no enam se 2018 na menyim ye no na no hwa na me ne nyim ye oni ni nyinsen na ye den na minye top na say ye e wa akawe hospital e wa akra ba o si mi wunti na me papa mo chichire me de eno ni ye yi ben de bia me ne be ku ntoko bia da bi ye na nyinsen ne say ye 2018 omo ye operation na ba twane na ye den no msi menye topic say a topic de
ebi wa ye YouTube sini ade na say doctor nka bibia nchiro o ka chem say o mo yi YouTube ntia say me koya IVF sana doctor ne ka kire o o ya we o ka kire o kunu ni nyina mi say ni nyina echi amane we ya wa famu ectopic pregnancy etimi kuma amane we ya wa famu nyina no otimi di watem say we yare enti na wonwo otimi ka sa asem ne kire o o ka me ba twane o ye sure mi patch mi asema twanto ne so asema mi ke bie no na mi twantro sa woni na nyinsen ama problem aba ya ye surgery tubes no be matimi ka kire say we yare enti na wonwo menti ase ontimi oba me kasa ho ontimi nka mi patch o kan wo ye sure mi patch twane e na ka de nkire no mi de na me wo kan mi say odi matemu a mintimi ni mitibai that day na me ka chense ni yemu kom no eni de do si mi medidi natem nam so wo ka chense me na me my desk face me mewa na me so me ka chense wo na wo so yemu kom na de bewa me de medi watem because wo ka bi chema me nka bi nche tu fi se bia mintimi mi so nsem nye de eni me na me yam so bu na mi bu ena mi bu so ye be ma me papa ye be ma nti ebuo na me ma enti na wudi matem a mintimi ndi ubi no ensema mi kenya me friend brother bona manie enti mi fan say me catch ne brother no say ni 2 weeks me wo honu mo ase week every Wednesday kosi Monday wo me finti Monday no passe ya me ko adwuma ena braba ko bi jiji water be wo ye fie ho me ba hello bra kwajo good morning. Good morning, mommy. Pacha pombo ko de. Na me adum. Mate wife wa ha Lawson TV afra me frem poma. Na asama wo ka na hwehwe ya so kakra nti gina so ma me. Na tie de wo ka na nche meba wo nchen. Why? Me ba cho yo. All right, oba to aso. Enti brand ye no se ukun wo he na me si oni ho no se ma frɛ ukun na ukun se wanya motor accident. Ena me se Mimi ni se bia watu kwan yo no se ama frɛ ni sesi ase water benti. Me frɛ no ka chem se wanya motor accident. Ela mo se na waka nam so won kan chem so na oni baabi am se sa bre de obe oni brothers mu fie honom. Enti wo mo ka chem na me kwadwu na se mintimi ntredwo na me fa aka na me call no ho wo fie. Ti me kwa na one ne brother ba ko na wo honom na me bom no mo class enti me yana me se enti ma ba no ma umbusa me kwan so. Teche no se kwan so na mtinti kwadwo boni be pa na me dia ye wo a enti wanya motor accident e ko 1 week untimi mfa fun en kan chem sese o se so so uja ware enti menya motor accident a me fa fun afro osaye de na enti me si mi ja ware anye bia anye me no na da sorry ana me ka se mi ja ware ma sesa me no ma frifie honom me ka sa na o titi to na odidi wie na okoda me ka jensa o da de na mi ja ho aye de akọ madam me say me baby am nanti call ya ansa na me fa ka be fie no se ma dwe ho anti if you cry me bedroom fie no be san fa fun friend se kwadwo wo de asi bi atwam bi siesie fie atwo so bebe fie a e na o kate no efru na me friend busan se de no te me friend ma ono kra ma me send this kama obi na de ama man fa fun an friend se oba fie mre bi oba obe take obi measurement o take measurement ni wie when ni just 5 minutes ofie na paba na okoye 4 months ni enu anu be fa se be 2 months ni me wo sa na obesesa noma enu ne noma obesa wan kan chemzo me wadu wan wodi ka be so wa be ni noma na ye Friday ni Sunday no san be to asukọ efiri on enu anu no osesa ne ma no wa misa ne se ehin fa na be ma ware for osesa ne ma ko mi ye de ko busa ni sei adan mi musa no ado ye kakai mi ye de ko busa no ben busa no debi wa ye kakai mi musa no adentia dem mi kan say yo madinti second one no be fa no enu kra na madam no mo baaye to mo be na mi kwatra bontin boko no obesisa oni ni na chiri ba baako no obesisa no man enu an mi one man o so ko na mi si o na mi rensa na mi tupu na enu anu no me musa ne hwe debi oba ware for de wonu ukunu te na se ukunu abasa me besesa me ne ma se me misa ne hwe wa ye kakai adentia denti no wa misa no mi busa ni se mi ye de ko busa no na je se be ma ne kokko ba na so kokko aba kokko ye debi o mi dia ni se ne mi ya no ma ye din ba wo ya no atu chika ma na so wotu ama no tu ma no o ma ne return mi ya wan na mi ko tu chika ma no mi ya wan nti se wa free fie bo so me sen 4 months nie
Waka chire na busuafo. Ma catch ne bra if dey no Sunday no be fa no normal last. Me friend ne brother catch and say me wa ha kwadwa be sisa no ma sense wa. Ne brother nso wa kan ya asema wa brenti dem pe bia menye. Sana ne brother catch. Na ne maame ne papa abusuafo wo ho no mo abo mama ne. Me maame say ne oyare na we pray me come catch and say ntina we pray no kan che me say we pray no. O catch me say me si mi ja aware. Later me bebo me papa ma ne say da Philip we pra wan kanche me ko a me busa no o si mi jaware nti o kanche me de ho na me papa ebe ka kire me say sa na o from ma o ma me nso aka the same thing a chem papa say me ka say me ni nya issue no e ma obo ma me na me no ma me ne fro me papa say o tukwa akwaye nti oba obe frɛ ama ye nyina ye frɛ akra ba kumase no do say that day no o ka kire me papa say me ma ba kumase abeka kire say mi jaware nti o na yampa enkomo na me maami ni kwodi ye enkomo ben ma maami ncheche man me be kumasi last year me e na maami ni frɛ me say ma be kumasi a me mra na ni sika bi wo mo wonum lo mo face ka na me call ye ti me kwa na maami ni diska maami ni satan ma e ma dwe say me ba na me nya shop na me ye adwuma fiti me anti me yam so mo wo store wa tonso market enti me start adwuma wonum eti me be na maami sinti ha me be etam so ma me pese me hwese metimi a start adwuma wa ase na maami na be tran na mto me hwese menya dan na maami si na no uja wa na se ma de kwadwa ni me tie de sa wa ija ye mu no eso obi aye ni ope asema me kenti me ba ni week ni 2 months na me nya container me be bo amane se menya container pese wudi manim na wo ya tede be ya asem bi ba menya dan so nti di me na me nkowe container no eti ho na ubusa am se na misikal mi ko kuma so ma me de ama me na msinya ne e na ofa afon frɛ ma me no se mi misikal no mo de ama me e na ho na ma me ne be ka chen se a me ma ba akra no osia e na wa be ka chen se waja aware enti ho na ode abufo be se adi ntina me ko bo ma me ama na se meja aware na mso man kanisa na ye enkomo na me ma me ye de di ye na ifi krasa me kanisa e de na ma me bo ama ne me si meja aware se me no na ti ya se se ne ba no no nti se obo na ma ne osi kwasi ase na se wo koso me ma me hwa na mso ma me penu we de me ye de koso no hwe mintimi so ma oba poni wase enye u mate wase enye wadanfo no aka se me ni di nkomo keke waka kire wase se mi jaya ware de a na ade me pesen ka se wo ye ne se di nti na wujaya ware wa misa wo me ba cho da bi na wase nka se bi sa woni ntam te sen ka se ka me metra o mu fie obi na woni ase ntam te sen me ni ntam ye boko ba se me nyi obi a me ni min koni pa ho sa problem bi ani mu ntem enti nka ne papa mu ne femu no na wase nka wase bi sa wo se ade nti na wujaya ware wa musa me na wase nka obi sa wo na asewa misa hweo woni wase ye ni nkomo enka obi sa no no na nka waka che ne so onya abotre me ne me ba ne be kasa wan kasa o be ma no awo nchen na mi wo busa minti menchire minim onti bibia se wawo nchen ne tidia menti ba ne course awo ye na bia be mmahu se course be no ye mi fan se last bi mi fredjume ba na meti se wo ye call na meti se nipa na efre na busa ne se edi be ne yemfa nto akola no eno otama me frɛ me maame musa ada na phone the speaker na debna o insa na mesumi wo me pie me fredjume ba me ti se wo kasa wo window nti sa no wo ye de ne hu se sei na nipa ne kan e na mbese mi meti wote abra phone in the speaker enkomo bebra odi a me ye de meti na se phone na no odin mi se do ya ni na nipa ne no se edi what to loud speaker cause no auto ade etina da loud na me ti se nipa ni busa nse edi be ne ye mfa nto akra na o se ma me frɛ me maame nye de embusa no to wakas ma me frɛ ma me mbusa no na me twa mu ye de bai na say wo suspect say even say wa wo nchen kra na ne ma me ya we na even before me ne be kuntokwe no wa ba kumase ma o ba no wa share up and down white eme anigye me right inside wa kuti anwum ne anigye anwum bai me refi nwum no ego bia ye bo akuti anwum nkai ama o ba no ade chi ye no wasema okenya abotre wasema oken no kre obi a be ma ebo akuti na wa kai so obo akuti anwum ne de won kai minka che denti na won kai minka boko ana boko ase broken heart na mo wagija meboa yima no kasa kire me metio ase no me koso na ehye me so ene ma na hye wo so wanya mfie sen patwe me 37
37 years unya nyini murusu onu kra ka chem say me the football age na be ware na wo check me 43 years na me papa ba wache kra wo say be ma ne say wo the football age e na be ware no wo say me afa me re age na be ware mo twempene di sen ansa na wo ye ho ade me wonu 2012 eni ya ware 2016 eni say mo twempena kakra ti denti na obeka say wo the football age ana wo hu Ghana card me one thing is say me ye last game bi wo honti me step brother be kwa brochire no to o na adwin say o the last game ni be ne ba no o de me maye ne maame enti me best set am kwa me di me age ni bi ye den e kan ho o best set me pa twan denti na the age kwa kan ho se be ya onu betimi abeware me ye last game me de ye last game no ebe me ba na watimi abefa ye enti minim se sa best set no okonhu yi o sese yi o enso sa best set ni kra was 39 years Demi wu yenka age de oba me ba age de yenka tini ete so na wutimi de age sheda kan age won se me be se kwa animu minti bi da asma me ken no best set ni kra etesi mi na me ka se me papa m na ma me ye de so the age be kan age se be ya me nwan be sata no anya mfie sen sa best set na wo the age kan ho no anya mfie sen se bia me hwe best set ni so ache oh sata ma ache kra I think say be 2009 or 2000 and akwadwo nso wo mfie sen or 40 years and so wo chen o se me chen na me man ka me re miss ensema wakika kire me no ho na age de say it's just a number we share obai foforo and dey one so the football age na nam we share obai foforo one say oba na amfa ne real age na bae dey na wo hu no oba ni mu a e ma akokọ pe no kwadwo ahoma no so dey ntina de na baka kire no ntio me de na share no na munni nkomo kakra to chonkomo ben munni nkomo bi e di na fie kra ye ni nkomo ene ma ba bonti munni nkomo chia kwadwo chia no Philip, good morning. Kasa kese no wante wonkan. Philip, good morning. Good morning. Say na friend wo fi, wo friend Philip. Me friend P. Ti friend no ono so nye so, friend no onye so. P, good morning. Minto kasa o. P, good morning. Good morning. Bisa ne say what say. Me ba cho what say. Na mi adom, me ho ye na won so e. Ya mi adom. P. Hello Mami. P. Mami mi ba cho mi ja. Oyire fra o P announce wa friend say. Me friend na. Ade dey ntina friend na. Because of na ni din na we use na ye Fosti. Ti mi hu na me na nche na omo friend tina. Na oba na ise me ye na ye de. Na ade na ofra o P se sie wan kan na ya ma na anye de. Ofra o gene so na mintie. Kasa kire no one ne nkasa boni din. Oba miti o. P, good morning. Good morning na what to say. Ya me adom. Oh. Philip. Mami. Wotimi ejina wo baye anim. Oyire a waware no 9 good years. Atini nantam srade empena twe ka ho. Ansa na woti ase aye no ho ade wotimi gina nanim. E ka kire ne se owoyare wo nase. Etu ne da na enso agu ba ma ho. Mami me da wase se obusa me nsem no. Na ensem ekoso no eye bebre. Ba ni nyina akire no oba na oto na minyi ne nyede e ma wo nioma bebre ho. 96.3. Minyi ne ma e wo nioma bebre ho. If the mama kasa ne se ye ware ye no enioma bebre akoso. But me hu se me ye be ma ware fo. Se te se den kura na se mi gina se bema ma ware ne die se te se den se mi gina se bema na mi gini free bia nioma bia o koma on tiasie. For past almost about 6 years or 7 years in my funny mem me sorry how much empo na me kasa che no timi bisa me se na ho na kire o sa ahomache ye frɛ bem ye frɛ o yede ne kasa ma me kasa enye tintintin me wari no Kumase Ahinsa estate otena Kumase 1 year and obeka me ho enkran ha obeka me ho no na
me ne me senior brother na ye adwuma ba bi o ye adwuma no we free honum enti ekoba se me ntena ho na me start abrabo ne ye dey ewo ho me mo ba ne bai ye start abrabo no empo adwuma ye beye no sika ni nyina ne kuta oba no se me didi a me kono se maame mami sika mfankoto aduane nye dey inni Mr. P, we ni memo wasam enye tenten. The question na mibisa wa enyi me eno na no se wo ba wo ne dem edam paso ntokwa ba otimi kasa asem ya no e kire na eno kwesa wo kansa. Be pacho be kasa asem no. Na the reason why me kasa asem no. Me wasam ka e wo honom. Be pacho metimi aka. Me pacho meti o pa de nti a wo kansa. Me ne wo de me hu nia me ye no. E no sorry anopa. Eno shaase na kasa min kaimpu asema free na no ba ni se me be ware no na ekomo de me anam se me be ware na ekomo de me na me be ware no na wo yare na woto up rushes bi agutu a woto na ema nsu ma empo no ma hwe no me gina mu se me do wunti no na ye dey me waro ade wuhia no na ofe ne to kira wa hu se rushes agu ne to ana oh me pa cho se uni nipa na nante pen de eden a wo be de wo be hu ema onu anka sampo no e kire me ma ye ko drugstore ye ko to aduro no nyina no e wo ahensan ponsuo enti Mr. P se wonu oba ete na wahun se yare ewo oba ne ho waboa no amamako drugstore akoto nro e de atwiti a entokwa ba ese wo de kai oba na num mama me bo the reason nti am kan sa no oye obi a one wo kasa obetimi aka asem a ebi kwa woni na so se safem obeka Mr. P na sa ka se yare ni nti na onwo dabi awona ema no mama me so me ka ma ware mu nsem se me ka se me ton radio so a ana se me ka mo bi atia na nye na me decide se oba no aware no ebusua tena se ne nkomo ka bibia firi ho mama ya me pe the reason that me ka sa ne se me pa che wo busa oba ne ma me se edienti na ema awo no ema P ono anka se ti obi sa na mama na ubusa and radio so na obebusa me say edienti na woni ma na so nya radio so na aka so wo to apro keji ameka san say watimi ebusa watimi ni matena se wo fie abusa me sa asem ne da ene de we na abebusa me enti hospital bebreba me de wakọ na say hospital bebrebe na even early this year you cry ena me catch us say your landlord Mr. Nsia say one ne yire ko hospital bi wa agbo bantian wo catch him say ade nkra na yes 50-50 nte bi kra me kra enya yie mebua asema mi ke mebua one catch him say ade nkra 50-50 ya ko ya kra enya wanye my mom Mr. Nsia say man ka Mr. Nsia say man landlord no me man ka Mr. Nsia say man chiro oba wo kasa no watie okunu so kakra why the landlord no ya me dance ni hello Mr. P me ba cho yes stable kakra ma me asa online se ni twitwi bi wo m kakra me ba cho yo ya kotuna efie ho na ntokwa ne skache e de ne sa de ma ne skache no na ye landlord no aware e na obeka che se okọ baabi se omukoye sa de ni bi na okọ ne omukoye sa de ben omukoye IVF ni bi okay okọ omukoye do so okọ wo pane ama sisi ne na wontafo ena me ka kire wo se me firu ana ba be dey aba be ka kire me na mbe ka kire onye na aka kire me na mbe me papa no oni medin komo afa ho se me boa se me ka sa asem na se wona papa ne ka kire wona Mr. P uni bibi be ma wo ka asem bi ma ne ye me de pa wo se obai wo pe no etu wo pese obesi wo ntoma gufi ewa fidie so na obai se watu afrifie be se boso me nan yampa me pa cho the reason until me free me o ka se me free fie ni say efie ho me ni o ma da so gufie ho na de wo ho nie me wo
ye wa busua adwuma ye na madwuma gu ya me be share dem a me ye adwuma no ena ekoba se abusua adwuma na gu ne frame se me na mesum na mesum ti me ye madwuma wi a na ma ba be so abusua adwuma ni anajo be around 1 o'clock to 2 o'clock ena yakwala ba ako opon anajo ese mikosi no ti mikosi no ena me krama tuntum cross o me ena me di moto no ebo no na me nya accident ni ade me koto hospital ti ekoba se me nan no anhwe ya ye betwa nan no sa accident na wunya ye no ofra wo yire ka kire ne se wanya accident me pa cho man friend na mere amona mani dentia the reason anti amona mani no na edem wona me ne te no me kasa no ho a onfi me ena afen so osan da form wada form so many years metima krokro no edna beton paso ade acha 1 week Nese Mr. Pierre time who pay bi atiare no akrokro na de na kwatom paso me pa cho there bi wo yira body tinko o se koli me pa cho there bi o ba body tinko o se wo penare na no akrokro na no last time on me die woni me dey wi na o san fa fun a frege no enti me da form o fra wan adwoa David minim what get for from Gana minim me sure say Gana na otimoto so a one ne call site one enti obe not he so if from sia nenti oba wo yire ne me na one me kasasa na ompranfo no kra beti eti omusa was one plan one stupid girl and as ne dem me a stupid girl me who di me matems oba wa tiska who friends them me a stupid girl and no na me ne na anya de anka se biem besi entopa ya kun ya wodi konya accident no bisa so kan say me ya stupid girl bisa say Michelle medi na tem da bisa no Philip Michelle medi wa tem da atemu medi bisa na no wetie no wayi ano me ba cho medi wa tem da first wodi matemu da ka bi che na me hwa atemu medi ka kire enya me pa enya no ene kwasea ene ya atemdidi oye mu kom bi u ka chem say me yamu kom no wo si me ma e desperate ena me power na me chiche ware o ka asase bi ho asem asase ho asem a o ka no me ware wo no na matom asase ena me ba ena nya me charge me wa dance for bra me wa dance for bra me si mimi sika na ye de to ase mimi sika na ye de to ase Mimi sika mimi wa dance for Mr. P wo boy say won no e na to asase no meboa Dabi na o se ni sika na mo de to ase no nso me pa cho boa me pa cho me be che ma me be che wa de me ti o asase a me to ye no na asase no ho e na ko ba se o se me me ye ho ade na me ka che o se me dan no me nyan du length window level a me terms can ko yo ho ade because of say enkwala na me wo mo no e se me dwene enkwala ne daach ho na me cha de me duru honum e na me ware wo na me ne wote no e na sky nya ye no me de ma wo ba na de to ho no e na ko ba say ye ton asase bi wo aputuja entini se saade a ye bo mama ne na mka che say maame abrabo na ye bo nyina no eye asase ene agapade nti na ye bre se de be ya adaache se me no mienu wu a ye ma anya mobo ena me no kasa na mko yi sika no wa wu nua be ma na ya danse ni ena mko tu asase ni sika ena asase ne da nti asase na ono ni tu aka ne dan eda aputu oja ena de o kase wono na ato amusi dan ne no so dan e won kran ha Mati Mr. P wini bibi wabai de waba de nti a wode oba ye ne gina so din na tie no na yentu ho anamo why ba so yo oba pa be mani tie o me pa cho de nti a me de ba nya se number 1 mimi de mi mpeni sumsika na emom ejapade amne na ye no onfa me che fama me na sa wari enwui awari egu a na ye che ejapade na wari be na ho no asitino ni miti enti bisane se waja wa na se wonya wo wono mi se pi mami tie pi wa ba se o pe ahasa se ne se
me no na ti dem me ma ka asase bia eh ma yentie na kakra ma me pacho me bo pi mi tio me se me no na ti dem se me ma ya ade mpo na enya na samre no ye ti kama ukọ papa ho ena ukoto se papa fiewura abafie ho no ma o ne papa ye didi ena me de minim de sie me wo kroma na ukọ na ba ukotwa almost about 2 weeks as a 1 month obaye bi friend say na me ka biane no ama Mr. P one your friend be o de meba David meba what's up obodi foforo ma ni English em ni bi no madwa de bi me so of them oba mami misa Mr. P madwa your friend be ana de ta so ani oh Mr. P oba ya some oba ye de odi kan e and said the last time one in da ho dote ya ne say what kam adwa sesi ya so so be boy yiri na adi asibi ma me pacho me ba me ya crash me meba eye ma no ne fom ye me pacho me ba na wanu timi fom akobọ mpene din ye de fra o yire dabi me pacho me so oh me tuma ka se ba bia me wo me na wona hofo bebri me fro mu bi etimi mfese me din nyoma be siu no enu ntina me pese me hu no kra ye de ewum se de mutu mu di yie be de e betu yie ena oba na be no mutu ne nkwan ma me ena me betena asese ne di aduane no man sa se me di aduane na se p mayo boni b hey o de p na make am me pacho p na make am p se wo bo yiri din a ompene din wo bo wan kasa wo din p so abi ye ne bi dia odo no wo de me pacho me kan si asem so e ba be diploma me sewa ena o di aduane ba ya me di aduane na o se mayo boni ebi o kan oboa na ade na waye me no me ka chewa ahia ntokwa be de na busa ade na waye me na say asase na me no to e de kumase no okoye no ufreru aba say ono papa be ha me to aka che papa say o papa nkoye adwuma wo asase no so onko si dan ye de esi so na me de me sa to de na me yi me nsa ana busa ne say papa ena yese oye japade ma onti se wo de masase asase a me no mi no ye din ama o papa daachin e di asem na me ka enti me ma wati o ho ase se wati me de asase na ma o papa dia die wo baaye na amato no me ya ma me ma wo ma ben me ba to mi liba but me manati ase me yama me ba Debbie na me ba Mr. P wono yiri e na aware ade a exist de ye ka se ye ade bia mo e ba ma muntam enti ma ben e na we ye japade ne de ma wo mo me pa cho edumre bi e ma ni ko bo mi dua e ma ye ko se ye ko da ni dua no Mr. P me say wo ma ben e na we ye japade e de ma wo mo because wono yiri munya nwo ba bi enti ma ben a oh mi nya nwo ma but ono be dia dance say me won kwala me hwe wo mo Mr. P me yanga sami yede me yanga sami enti woni oba aware for years woba na woni na aware na mo bobra e dia ye japade no woba ne dia wonwe ni hu o say adopted children no say maybe na mabonte a wo hwe o mo na usi dan ya mo me ba odwene say opeso ne me bobra enka asase a ye worry ya sky ye nya ikimi do atos asase mo obetimi de asase na komo papa say Debbie Mr. P emma na wo ka no wasam na meka wo no obayi nya nwoba na o ka se me ye japade de ama me ma na me bisa na ka se me hwe nkofo ma na obi na no ka ye no eno na me so me refrain say na tie dia e bi se minim se me nam on e ye den a me wo na sa obewo eti e ye den Mr. P wawo anasa wo bewo me pa cho mawo wawo dodo sen me pa cho mawo ba ko wanya mfie sen me pa cho onya mfie wanya sen wanya boso me sen me pa cho no die me so Mr. P watimi aka kire wo yire a waye ne ho ade se mafu achi akwa wo wabo yire amane
Me pa jo mami de me ti hu ofie no. Mr. P yes or no? What can't you hear say wawo? Mami eno na watam me de odi maba ho no. Me say what can't you we yire say wawo won chen. Me pa jo me mo na manie. Adentia. The reason me mo na manie no. Oni mi ntiye. Ena me ni mienu so no. Onim dia ekoso. Mr. P moya o. De we ne moya o. Sa wo ne oba ebetena bobra. Na moye japade na akra wakọ no wu no won chen no. Wono no kra de odwe no kra chen we yira ne tie. Na disrespect kese say wutimi ka kira yire say. E bia. Ozo say. Nipa cho mesrewa. Wonim kasa mesrewo. Mi hu ye. Enka be ma sisu so oye japade a. Oye ma oyire ne mma. Eti se mama ya oye ma hwan. Oye ma yire. Mami, eno die. Emma ba ene ye ka emma e de ka ho. Ono no hu se ye ma oyire a. Enka o mama adwen sisa se asase a meni ni mienu. O de kwa koma ne papa. Ha, na ka fra emu ya o. So wo ne be ma wo no ba ware 9 years. Problem na ba ye ectopic one ka say wani musem. Na ye you oba YouTube si ase won konkon ye IVF o si 50-50. Mami, sadia na mo IVF na o kan ho asem no. E wo ba bi e kati free a e be do sam pempenso no. Busane se doctor ka che ne se enya de obetima wo no. E di ma asem na me ka che no. O ka den. Hwa mi sinu ntuma agofun e wa abonten. One oba no me ko ware no. Oba no wa mi enu ma bi so ma me. Enu ma wa mi so ma me no. No wadi nka e topic first one. Na se na chips no akaba ako. Yes. And I'm worried yanso so what say yi ba ko nti there's a way out. Me pa cho me ba. There's a way out. Eye onu ene ma ye dey. Ye mi konya gynecologist. O kolebu. Ah o hwe ye no ka che se. Yankoni enko twa scan bi mpa mechre no. Sata mo ba ne ko twa scan no, wa paki ni nyoma se o kokuma se. No inse na oba ne nyem. Ana o se scan ni nyoma, wa ko twa scan no, o friend papa. Ni papa se mo ka che me ne se. So ko twa scan na mi nya ne life ma. Enti Mr. P wunim bibi. Wo no oba te, na so ye ne ma wo mpa. Ye ja oba na mane ko uja ne kwan na muntam ate no aye de obeye but wo mane ntina ware na se na woni ne da mpa so de obete ane maadwoa wo ho anu ate no phone call edi be na me fanto akra no we se gise me ko bisa me maame se siai na obeyi atum se woni obi awo won chen na che so obeyi awo a wentime nwo no wo de aka na nu mama yawdie Mama menye saadie no. Menye saadie no. Enti we yire no ware na na se wuja na kware wo baby mama no. Me pacho ono na se ono na ofuko me maame ho. Me na minimo eti na me ka se asem no se de ese me bo asem ne tofa no. Menya asem ne tan e ha me. Enti Mr. P. Me pacho before me take it steps se me ko for ba ne na wo no. Ebiabo ba mu. Ediabo ye dey ebemu maadwo na na wo na ai ewo empenifu anim me ni oba ni jaiye me ni no to ni ka kire me se oba na me makofa na me ne wo ho no enka me ko be wo ma me anka wa wo dadada me ka che oda ben o se kan se ma na wo ra ye dey afi wo ho me ka che oda ben tina wonim se woni maadwo na wo me won se mu busem nya me si wonim se woni maadwo na wo maadwo kure ya so na abo ni dua no ai se na no me ba time na abo dua no be 3 years nie na anu ya wo ma wo se akura ni nyanya 1 year mpo maadwo na ne tina ye wo ex a wono na kọ ba bia akọ ansi yi a wasan ba no anu wasan fa yirechi ene na san akọ wo Mr. P emu oya o Mama emu nya emu oya papa etu ya wo yonko wa si etu eduam entu ya wo hunti na enya wo ya dabi entu ya wo hunti no enya wo ya ti bani be pa na flip de ya wo bani be pa na me de ya wo de na me de ya wo mi sia ma renche dema ti preocupe en sorry en say o ko chempla ni yire Mr. P nti se no me say wo yire o ware no ana se wuja no mi ba do mi nya ware agent na menya
Azes ena menya ena mabada tua me brothers mo eto obi a wunyanya aware timi to free wo ne wo yire matrimonial home wo to free for 4 months me ba onu aduane mame onye hwe mame ne da honom ena mabenya azent wa mabenya azent no ena yaje maka ha ne ye hwe me de media ko be ti me no ka se ni kumase e be bi ya no ye dey me frame me me bedru kumase me de me nine koma obi a ni pa me tire me nine ye dey e ma me a me no ka se bi ru ade mo ana mo ko ye dey Mr. P aware ayabusua mienu na hia eje awade enti se obayi ya ade a wani nye ho a wo de ato na busuafo anim ma eno na wa me wa busa ma se mama mani age na me ne te dem no busa ne se me ne mienu picture tale dem me ba no wa me picture akot me ne mienu ne se wo de ato na busuafo anim me de ato na busuafo anim de na omoka I call papa him 3 times. Bibisia, me ya dia be ha meaning no. Me papa na ye obi na me friend because of say na me pe ma ware ye no. Meaning say aware be ma ebusuo be mu a etimi de nyoma bebriba. Enti bibisia, me papa na me ye dey me ka kire no. Ewi exase ma ka kire me say me pe kasa dodo. Oboa. Mr. P say woni ma adwo na te ana. Me ma cho me ni obi an timi dem say me timi brothers dem say sia me Martinti per time na bra na yenhia say aware ntawantawa ba mu ayetena se edi asem say beguo say betena se no bra ne nyina yentena se na yenhwe ba bi edi asem ne beto mesro mu sa mo kasa no ensem no say de ensem no kra ye bibi nwan no say me kasa me ni je ho ana me boa efi say senka me bo ma asem to fa na mu hu no kure wo mu a asem ne de se ye hu ana waka ni nyina no timpacho dabe na betimi aba na ye ne abusua fa no ni nyina ahia na asem no yaka akwakwasi ase dabe na abeba oh me die me fa ne se nipa na o kire me 9 years say kamemba Thursday as a Wednesday na me sere no amanfo adwuma gu me so ena me na me ntimi fa nya adwuma me ti ya ho no ma na obi a onan ye o timi de pam ade sa de pam ye de na presse mami eno tete ma kwa ena me no ka say sofu bi kura fra mi a asem o ka che me ne say ne nioma na odi abra mi a menye no we ja nioma na chesa wan kwa ma adwo ne ba ni di Debbie ba cho Debbie Mr. ba cho de me fan ko why na de wo mo ma kwa ma oh me mana me mami me family nsemu isi ena ma adwo no me ware na ka ho me ware ma adwo aka wo yire ho me ware no hey mami me fancy ebi sempanifuo ne yakoda ni dua no me mo ba ne kire ne ho asese I did the reason I me ko twempna no because of say na Mr. P Adena some adwo na di kan hu na be fa fosti nti na wan worry ma adwo ya wa be fa fosti ha na adwen mami me ha fosti no Debbie ma adwo na de na wan worry ma adwo a fe na be so worry ne kan yire ho but no de eye me ne abaya no ebia enyo ma etwem Mr. P na abusa ho say oh wow Emma no how many times and I me Philip me do why day etu anamo Mr. P dabe na beba oh mama me tie de nya me boa na me na do time a se me be kire me nan na me mama so aye day producer no be kasa na ma she date ese ye ni mani mu ya oba iti he wo ha yo he na koma na koma eye ni kuban no na koma me kan kire wo na koma bibi ye no me ko kan wo chi bibi ye no asama o kan e kura se me worry ma adwo aka me yire ho no wo mo be ya koma na koma Mr. P to the sense ke na obo dua no aye ko da ni dua no ye busa me se kafra mama paso me ba ye busa se awona Emma no me ka che omo na panifuo mu no ye beda ni dua no omo di ka busa asem ni ansa na omo da ni dua no mi ti dua pa no sa not me so mo di ka che na na se me ono ni ku na me ma be first ye ti di ka sa no mo di ka se ma che na twa so nkasa bi you ma me ade ye dey nkasa bi what nkasa bi ana me kura me ka se oh me na ma ko fa ade na ba etimi ye na bo dia wo be pene mama adwo abeto wa ware so ntimi
Music maybe trying to tell my about getting my running. Oh, me for that and soon I can be mum. Oh, bomb me and I'm trying to cross with tea. Miss Wanda, or to me catch your head, Benya Sasa, and because I'm not trying to say, what do you know that catch your style? The Toma may I say, baby, I don't come as I said, Minim Samadran or Power, Minim Commandi, or send I want to make that crowd with Nimian, I don't soon come up. Minim says, or Baunuku or Knock for Bafufra, or who differs, or about you are not by the same thing. And also, yeah. Many to go be now, style say. Yes, I say. First, what I say. Here also, yes, I say. Who could no catch yours? Where I style, where I style, where besides a style bang, and where you're there. Now, what would the balance in it be? And you open the comb, now, who will come? I don't mean yes, style. Who's more? Firsty, and I don't best eyes. Oh, Firsty. Oh, Mr. P. Producer no bekasa na mape date na waba why na de also be ware majo a x ompana da also be ware na yate elder bremwe Every bomber adam say summa no meru aho emoya the ama meru aho sister ni a wonam musisi ne sane akudura odwene ho say no na adwene aye bebre o ene ama ekoso sister ya adwene mu na aye bebre they say no se wo se wo ba se wo ye ne ho den they say akeka adwene na bom na ne nyina no aware a yitu na mo ko ware na wanhia wo bi obetumi aboa wo mesre kwadwo also otrase dwene ne yema bi ekwan na ode sister yi fa so no ekum no oku no ekum no oku no kwadwa ye na adwen so obekum sister yi ena ho adwuma ena wo ye oba de ompe no a ye wo kwan ye fa so a ye ne wo ba ntem tete na de asomdwie ba go so wan hwe ya ne awo ye sister yi no bibi betumi aye no am na wu afi wiase ebra ne bre nso ye eyekum woni wo ba tena ama akwanhia ba ewo mawo ho saadi yei wona na fa adwene wo ho dada na se ubefiri nachi akofo oba foforo mpo na wakope wawo ewo nchen a enya kwan sei so na yese wode oba yi fa sei wa ma sister yi na ni nyina tutu aka ne nsam na adwene nyina akeka abom ena eya sabema ebde oba befa sa akwan yi so sa wa anware no a enka ha we nka amawo I say kwadwoji tumti ase se woni na setena ena ma sa nkwanhie yi baaye topic no nyae no nya no mkoyi na yi no sa no na mo wa makoyi a hwa na de baaye aya woni na setena aya nkwanhia kwadwonya wo pe no ena nkwanhia ba ware nim ama koduru ba bi a obeyem wate asese wono ntumi ngo yes for better for worse yes sanity oh anya de adwene pe ne sanko ohuja so de sesei nkanya ne wo pe ene ne wo gina ha wo te ne suyi na mama kwansidie na ato no e wa ware yi mu enti wo ye be ma udwiri nipa ho na nipa ye omoba ye ntwiti no wo sa kwan yi so e wo se wo ne fa adwene e wo ne yasie ne ho enka sa sabe me na me ye be ma me fa ba bi a metumi akonya bi nti ene ya me yire dada asan bra ama adwoa kura woni adwoa da woni ayi for sidam paswa na wakaya adwoa wo bo adwoa din wo dayemu na wo boni din na je so oba we no mpe no but wodi bibi e de kwa ware no enti ne yakase obi heda etumi ko fa ne tamfo no ware no obeha no sana mi hu no enti Philip anakwadwo omomodin na omra nia odi obayi nam so no wanhwe ye moa na brabo beba bia no ho Manfred Paul man kana mema no bintie sa wono oba atena sane atie biara oba woro ne ho na woni oba hia na edi mojafra na masetena mu no woye wadwene se wobetua oba ne ka wonso nyame tua woka omfa hu ni tototo da edi sabrantie pe na somdue pa no a esese wo ba fom obre ne ho ase no oba
na yetumi nya kasa kire bi ade ma sister yi etu sister yi fo mana koma ba fam anya sa akodwo onfa ne ho ni na oyesa ebeboa no na emom manfrem pama de mi ni wie ni ema no bi ayo mo ho abonsamfo ane atamfo hwe wo ne ba ma atena bibi nti wo se untumi ne ntena wagya ne ho akɔwo afedie wo hu se ba ma na dwuma akɔso ama ne ma yeye enti wo obesim se asim they say adwo adwuma obeye ye no ma adwoa obegye ma sister yi ne ho akere no se first na kwadwo ye kaprentu ena e say kapre na ba enti oba bedi no anu na ya na duru ba bia ya na ye ka no nti mema no so ya mu hweye eni pot sa no se hia wo be san akọ obekọ yo me da se ba me da se papa asemo asem papa catch us say asem we die we hosem meme bi ti mo esum so ni obati for 9 good years onenete tokwa emba muntem na wo twempena mpo a oba wedi kan na atena oba ne se uniskenti wejao onno na wo fa oyile chi a one no twempena yes sister yasem emu eja fidewi a osu otinisu be mana sanso nya kukujo se obeware ne ex na osi oni skanti ojano obeware na ti adenti na obefa obi baba etiti ni se onim se o ex no e na one ne betina because of so oba no winti na esi awo nipa ba ko pe na ewo ana what if say o ex akole yi awawo ni enya oba eno so asemo edie anu eshi papa hey meme bi ti mo esum si anoni a onu a osi onjai oba no aware but obeware ni ex no abekọ oba no ne kwa de eno kwa na ebubu me so oba na one ne te enye se one oba na ntena da one ne te na osi wuni sikenti no we jao na wakọ akọfọ oba afofo oba na aboa o ama sisi a ebi aba unsem oba na oja na wuni bi no ono na sisi a no opese one ne tena asem we di emu eya she de wia yes sister ti studio ho ana say ye mama ti studio ho etinisio say ye ka say ya o say o enye ya obekọ asanso aba because one shekra na oba no enedi nhire bi eba wa babu mebu twa ho ekofo obi fufura na nhira na oba ne di hira wo no ekọ emueya to me ne die oba no onja ne life man no ne accident na because so ye na adwen say obetena wa we ase
ama oba na beto no dia wan hwa esu no osu wo studio ha no ebe chensa because nyama oba ne beba abeye no ebe busa na sene maame no in the first place no omo se omo call wedding ema the ex no by ema guy no maame kwa aka se usi ye ni bi e na wujaye ho ntifie nchenko na maame no oba na wo na maame no ehu se eye ne ex pa wetimi agye atu maame na etimi agye atu mu pa de maame no so wanya de to me ni de oba no unja wa be because emboa oba no be fie ho kra de a asay asem no kra see unforget no mbo ne ba because asem we de ya we ko so be ne de enye sie wie broken heart ne de e wo ho e beba so esa wo na obema ento aso bio to me ne de oba no unforget bema no mbo ne ba we ebembe mu abeka so ho be chiro ebe bia enim all the way waste time 9 good years nyasem ketwa na ade ba ko ne se u secret show secret ni pa kwa obeka o secret a chere no yemfa na fofo kwa nya example u kan wa asem chere wa danfo bi na oni ni nya ntokwa daddy dey no asem na aka chere enye secret bi mo obeyi bibia edp oni be mate beka si o me I'm telling you this secret men can't you obia men you so against me but unya asem enne sa asem no obeka chiro sa secret na o ka asem men man nka no on keeping as a secret no o the be against you ti yen hwe nkofo a yebedi ye ho komo e de a chiro sense oji be mani die no ka ne how e che be man enne be man no e di na te ti yen hwe nkofo a ye be ka ye how ya sem e de a chiro aha ena medimu ebesi na meka o se aha eguso aye emergency Ghana TV eso subscribe na like na share so edema afofo no edi ameji so ane keche mami esi anything yebesa nso edi nhyiemu ewa habio. Have you ever tried to buy something online only to get scammed, or have the seller waste your time? Or maybe you're a seller who spends hours preparing an order only for the buyer to cancel last minute? We get it. That's why we created Coplan, a simple, secured marketplace designed to protect both buyers and sellers. Coplan is here to end their frustrations with a reliable solution. Our team noticed that a lot of people are either being scammed or losing valuable time and resources due to unregulated marketplace practices. So we built Coplan to tackle this problem. So Coplan uses a secure payment method known as escrow, which keeps payment safe until both the buyers and the sellers are satisfied with the transaction. Here is how it works. When a buyer orders an item, the payment is held securely, meaning the seller doesn't get paid until the item is successfully delivered. The seller is notified and can accept or decline the order. If accepted, they reach out to arrange the delivery. Once the item is delivered, the seller marks it as delivered. So from there, the buyer has 48 hours to confirm they are happy with the product or to request a revision if there is any issue. When the buyer is satisfied, they accept the order and the funds are therefore released to the seller. If no action is taken within 48 hours, the order is automatically marked complete and the seller will be paid. Copland is here to build trust in online buying and selling. With our escrow system, both buyers and sellers can feel secure, knowing their time and money are protected. So why not try Copland for your next online transaction? Visit us at www.copland.coplandtechnologies.com.